ngono singai tiga buza kina matin tu tiga dia bersulah itu do zada tu na tambani tasal se PWD Macau do ni mita bingo sarti engineer era design tama na bono edidi kina do ngun salabo menda karare da GPS ngona sember kina GPS rebanda bora rasanga imbita na line memoria era bola to non rando dele di peponi nindro ni sanga ni mita bingo kemgeli bukan delta karena KMB to kaya kina deli bono raram pasara ke domate kina do ili la dana tuna the light kim sanga reda na KMB tamai ke tigu ke dondo na digringo what the distance ena tigo ni leleng go ero apa kan do tigo non dakai na do ban assess ni ro na cross ya ka tuna bikem senga tasara na kai tigo na mape me zombon don na bunya sanga tugi na peki ibakanga dakila tu bula bador bole bunan resibia na bawelwen sapa da sare tigo iya sare da ya sinima da sidikilai e dua sarana tikina lele ro visibili lai macro millimeter kena bidalati na bugungan ni resibia tuki sanda bela kata me da batole suguna da kan da laku tuna kamenda ya kebe mile zabotigo kona bidala macro millimeter ya na kena bidalati ni toso tigo na poindi toso tigo na sebea sadan dalabuna ngai tuni me endo erando design total me mo songo total mai kembali rambi total mai ngona bono mo pana total mai ni bona total mai go with the angle and the distance we give you wasot ke lututu son bos balang u sabuli klat be son bos balang kale dingia do total mai na bono tubu kina ken donu tugo ni takiti donu na takiti ona bona total mai go ya total mai na bono tubu kina ya bukan anta cloud lebu tuna na sibia sadare sa cerita ke tisatiko ya semberangani bulsa sara kona vida na micro millimeter lalaya sangli songoni the era they adds up ngona gili bona tal me kena bono tubukina dor bono nduindu tukidai ya usantian itu go bono ndindai mo mai vole sukida tal mai na yabu ni nonda pambota na yabu ni nonda boga bisoro na zaba na yabu ni nonda lotu kasararo ni sa tosu tiko na mbaki ni kena na mbulo chisu sa tigu ena vidanga na ibobu ni lalai da twista ngapa lalai geda main do ngono sandun ditu alis mengo lima na wasabasi au no tikino au pasara batumai sabi dalati au teranga iko da sigandina da bali sigandina me ora tikina mbulo tamundo enti oi zaman bali no musoli bula siya gura tukang gutama gura do garbi kalu aku bali nugo bali garbi sama ni no tukina etira ai sotale osa sulim bulu murota kina na bula tamundo ai so da gingare teringira ngoi limu na wasu bingare wai tabikina oi ko kila nana lo susu lago tiki lago lamalang iya baleta yesi o sakai bakila nan tuindi ni bono tuki nan dindai no tabi dindai mo polisi yang mo bikin sini dore tabi sini dore buno bo kau tu beken ber oi utangani ki witi au siga didang ha untau buno ngai ki au gale buli tal kami buno tan ni bo sa sini tu tigo senteri sa tala tu sanga au via bakana numa ngabe kenda kau itu gendol tunan donang sonang da do lesu non da deliawe tale reda taman deliawe ta kile kenda o dio kenda da ge lesu tale kina non da bulu ni zakaka gona ka me zakaba tini ko sinda ka bo au bia bolo si kenda de so itu ke zalati ko da yabu ni nom du soklo tiko zalati bo sarong do me sa tu sa saramengo limni waso so bi garabikina yang betul orang gua tubi kita udah garabilo tu kau telah masang garabilo oi saat kita orang tak kira bulat tahu oi so sekarang tu me tiga lagu bina kita nonton nunggu apa buat dan tak ya biar buat temper apa bina dua na ibu untuk ibu orang di bukan dia tiga bulat tamu That's actually the principle of first mention. Wati bangona na principle of first mention. Kyo biekila na yazaba na imbale ni dono bosa ni bola tambo na bangara
na vanua matei ni vanua e dhavuti kina bolai kini wala tambu ya e sada tege bu ya bu tege mika na imbali ni bosa ya nonda leso ni dindai gona matei ni vanua e na bola tambu e banga tigi kina na bosa ngona soro as a verb au klanta sa buli ka ve buli mai nambo ya dona tuna via ni tungu ngasi buli ni tori English Fijian master sala kama ngasi na kelo duin ni verb go va dora doing word rangone verb ya na noun na na intamendambe na lori motoka naming word noun is a naming word, verb is a doing word pakai dora gona matai ni vanua e banga teki kina bosa gona soro as a verb pakai dora tuna bango e parama vero na ro wawa tike musele soro. You wait here, I'm going to do something. Verb. Kembali kembali bosa tigo chisu wana maramu ni samrioya. Ayalo na kalau ko sabi lotu wa ona banga tagati na bosa ngo totebatio. Lotu yalo soro. Ayalo na kalau ko sabi lotu wa me lotu wa lo kabo indina. Ayalo na kalau ko sabi soro wa me soro wa yalo kabo indina. Kani mbali na kani rirai and then raise the mind na lesson in the lesson kini wa. Kurang andra ba mel tumberi kenda kina. Matai sini bakasama. Daba sarman na isoro. Daba na rai ni sokolo kan andra ba kenda kulu matai sini bakasama. Na isoro e abutaki e no na vaka rai taki ko te umanda bi kenda na kulu. Ngauna enda sandangaba enda saraba da rai da kena bibi na ka enda kai vagadora. Ya, na non de isoro. Ya na non de lotu. Ya na non de sokolo. E na tegebu e na nona vaka rai taki koe na iliu nakalo wikenda menda saraba, menda dikeba, menda vandiuza kona ka enda gai sulia. Ya na nomu soro. Ya na nomu solimbula. E na sin tegebu e na solimbula. Ando tuna berbeda dauna mai tai ke sa buno ni walu taki. Ko de tegebu na solimbula. You're starting in the middle. Start. Waga rai taka mandabira. Na kasa na kaba bira kolum da lesson indai. Da kila na lesson rongo lebu. Nona tuna bichi ya parama na kalola ko lebu kadambora lebu mesembera. Limba na bosa. Vola nan daudi vola. Vatongo na lima na bosa nda vol tambo babi te lima. Sa oti na kaongore. Nada voy bien bita miki ntoni bola ya. Sa metibu ngabango na nona bosa ntona singa sanga ikadibi para manakalusanga. Kay bita ko lima na bosa go sa oti na kaongore. Ngandreba ti ko nang daudi bola metugo na weekenda. Nonona gali baga yu baga raw parama. Sa oti nonon raw sota bichi sota bati na kalo. Sarabati ko na kasa da kaba na kalo kibwa. Tebu mena wase tiri kabru kalau ti me sarabat oti okoya. No vi va kalonga tagi na kalo bwa. No vi va tagi na kalo bwa sa tebu be voli koya na kalo. Kadibi ko mai huri. Wasa va kalonga tagi koya. The kaba e huga na vi kawa. Sarta bengai kadinga na kalo. Perama na sabar kini sao. Koi yau na nogu turanga. Kini turanga na marama. Ya na banu ame tiga buki na nonda sokalo. Taumanda na nonda saraba. Na kasa mi da kaba na kalo weekenda. Liwe kya. Kuli na solibula kai muri. Solibula na kai muri. Liu nonda saraba manda na kasa da kaba na kalo. Kalau halo soba kira singa kenang bongi. Gay nona raida mai ng bulan tamata sa valolama sa sini raw ni bulay ko kira sa gana numa me bagay sulu tegi ko ene indone sulu yango because he needs a body. He needs blood. Na isoro na nra sarda da kaba mai na Israeli sarabila litaka na pa zabi soro sangay varo tangana kalau bati ko go indone soro the once and for all sacrifice body of Jesus Christ. My sudu ena palim pedi.
Kova voli na pura-pura. Sa vida tigo na siga me sala i mati. Sa masu-masu tigo na dalana may kedisimani. Turanga. Raoni kau telebibion ng bilongo. Kilala na ba yung balimbalo na masu? Father, is there a way to save them? But please don't take my life. Ano balimbalo na masu? Turanga raoni ni muria talento na sala. Kung ano ni kota. Nagubula. Ya nakawan riba minta seraba tu manda. Ya butaki may kana nanda sokolo. Reda ya. Ita pa bili bila kanoni tini masyada pa. Ya mehado nana no mamle. O sota na rawa. Kana kuita lauzo ka ni via ngundu. Soli wano manrai wiwi, na wanoi wiwi. Sale rumbe tona kabalatai sabakla. He had the power. Tuwa na kau a mesereki kwaya. Sange no nomo kwaya. Na numi iko wate ki au. Fosote ki no kwaya. Sabakila. Sa lako mena mosi. Sabakila. Sanga itkavi. Nogu kalau. Sambiti au na bukni dava. Baliti iko wate ki au. Yana kau ngandreba menda reidrao. Sarabaya. Na nunta pambulai. Sini muriana kalau indona salah rawa. Salan rendre merau kini ni daru pambulai daru saraba menda nada be salaba tamoya salaba tamingo waka bokodi no mi balbalada ni sava bolta ya samba ko no mi balbalada ni obota ya sa wili mo lobi ni kalau kalewena na matinti di kalau reda manda ko kali bo me da kabo ko ya Pakasawata ti vida ng Bagshout Rafael Mokin of Kate pati kay Prince William Prince William in a royal family. Kate was just a commoner, was that right? Pakasawata man dan Reiki. Yeah, Toby Kate. After this wedding, I'll be part of the royal family. I'll be a member of the royal family. All the privilege I now have. Turagan maraman na may mati. O iko pati kaya under sabo ibota-bota na katali boleh terkalung. Sa tiko ito nung dari tokani. What a friend we have in Jesus. Hera katali. Dasaraba manda. Dasaraba mandaya. Sengulani ko ya. Kikay yada may nakali ni kalau. Oh yes. Thank you Lord. Ya. Nanumu wakang bauta ya. Sanggaw lako kinakilomalang. Santang kasi sikotan da war katua nangaw na melako may kinakalu. Although waitabi do na baba ko sa babalang. Do tiyo nang kasi ni balang. Sa magindoran raw karua. Totoka no na pambauta. Totoka no ng bulo pakaluto. Au gay libu na na sige sa Tarwes Eric. Sa his pastor. Rangay talanota ka. Ko sa kimlibis ko sa tunang ako. Tu ko na po sa tunang ko. I just don't know why the Lord kept me here for long. I don't know why the Lord has kept me in this body for long. I wanted to go home early. And nabaron ito mata, bulapang bauta. Sa wara katunga, nananakalena kami ito saraba. Kung ang bulali, bumisulibi kenda. Nondi tabi saraba. Ababotin sa sarabot. Sandarito, sa arundol pa dada ng banggo. Naman sa may mati, and sa kila, na italano, na kakede, era ni sulibi ko patikiyaw. Nando ritabi, we have to receive it in through faith. Ni saloloma waling ando sa ambulay kina, ena buku ni pambauta. You have to receive that by faith. Sa sina buno ko ikumindo, ay soli nga nakalo. Kembali, Diyos sa saramaya. And what you do with that, that's your worship. Yan ang namuloto. Our worship is our response to God's revelation. He has revealed himself on the cross. I am here. I've taken away your sins. Believe in me, you shall go to heaven. Look at that in response. No response, no muloto. Your response, that's your worship. Eh? Kanira sabi ko, darero da katura da peperam. Kay kadi nga man nakalo.
Parama da berkenisau. Koyau nunggu turanga. Right. Dosa saraboti. Kalau lomri kalau. Kena sa tingo. And the sa saraboti. Sa da tingo. When we respond to that. Yes. Yeah, our response to God. May kuang ni kaba bos Tinuko parama. Koyau nunggu turang. Sangay tukuna buwana kalau na kame da kam. Dagay reda. In that moment, na sinikilay vida na uwa na prepare ko etiko. Prepare ko babon doka na nasa. Sa laga matatiyo na bakasa matakatiyo sa. Kibale, our response should come with action. Sini, yes, Lord, I love you. Thank you for dying on the cross. I shall go this way. No. Rosa kadibaga tirara. Tunggu na mga bola. So we come in, yes, Lord. Give me an envelope. Bayo we are telling you now. That's your response. Worship is not what we do here every 1.5 hours a week. No. Say the matter sing it. No. Worship is 24/7. What will you do in your life 24/7? You respond to His love. Yeah. Kembali. Kain da kabakina rani pa ngusu. Lang may kenda. Lang sertiko. Praise the Lord. Amen. It comes with action. What's your action? Duli kating lesson inday na karuni lesson. Tinipin bangko. O ira sabong bauta merbila mani. Me tumbo na loloma. Me lauray kinanon na bula. It comes with action. Tuna po chemesa. Na baka bauta na mate. Baka bauta kasing ni lauray. Kanga baka ngusu. Yes, I know He died for me. What's your response to that? That's your worship. That's your worship. Kembali kita na marama. Nonda sokalo ina tibu sarama matay aliw. Sarama matay aliw. Gay botil wa nakaw nakaba. Ya saranga na numulutu. Ya saranga na numuy soro. Wazabi soro. Kata kaba parama. Kalau sebakasama na zaba na rai ni soro. Zaba na rai ni lotu. Sangga itu nabi aparama na kalu na kame magkama nabi aparama na kalu na kame magkama nondra bola periu ni don do bango na karvia dabute tiga rua se tolu na freise dari na same do rua to na freise tolu nagubosa sa dina kini bango nakilang hadina ko sa arara bakina gunsal sabra ko refresh sarara makina nungungan misal non literature na ipiru do ruo tu le phrase matai kuro baka mesangay warara mataka na kaya tigo na matai ni phrase baka rambo lebutaka non da lesson hindi ni tingin ruo bango na ire ni soro ngandira na kalo be parama mo kauta na lubemo kenda sakila parama ngone sa ando bulinga kina lubena o sibeli no chekaro sa ambimbi kini balle kartu satu nga parama nomatina kaisa kini tu na ko kota mandano lube mo sa dekila tu ngo kaisa ngo setalin dua dotal me sotali tu na lube na itumba gisang la ko ang tu na kalo na lube mo ndombo nga sing la lube mo ndombo nga wakam hirap sidin gisang ko la ko isaki ko salaman yo bertakati weekend na kalo na irai ni nanda sokalo me dora ka me totodi kenda me musiti kenda baka na bulan na yasa ke me parama sini dora ka rongo sa boto nga dora ngone tangane go me baka okina sa tukuri tale me bodo bora kande ndrengo kana musibwa getu na kluwa waka zabore isake waka zabore lubembu ko lubembu ndombunga ko isake ko salu mana ya kuna tivi kedra kalona zambo to toka dundu na soro me sorba kuna kai musiti kenda na zabe to todiko abuno timbe na korsile azabe kaka bi koko tuna kai kaka bi koko tuna don ideology Martin Luther religion without sacrifice is worthless. Religion without sacrifice is worthless.
Ikaw tukuna usapa about it so full stop. Sorry to say, worthless. You have to show some sacrifice. Asa kailangan kita na solid bola. Kau tu nanti keberan nung dawa. Kuni tega muna solid bola. Solid bola bukan kita bola. No, wrong start. Religion without sacrifice is worthless. Doon italura na bola tambaka. Doon nakangay wadal kata ko tebita. Wana kalau gitu wana kalau laku wana were ni boy ni erun ale pa tambor miki anta no mi sorbiao. Nah, ko sala tumayo. Erun ngai tarong guys, kini tu ana apa? Saya tu nak kalau mulu ngamen meri boy ni. Ngombai pa tambor kin dole sor satu besar waru na tunggori. Na mere tunggori ko na kamo pa tambor. Gai sidi bi di gomba. O tebi tu ko tu ko. Au seng ni zambo pa tambor bi choba na ngul kalau naka erawa walenga. I will not offer to him something less. Don't naka erawa walenga ngai sombo ko wono nan raw na tigni kaula. To ko bi pasang bor kalau dur ka emositi yao. That's sacrifice. Sentere na sigile mindai. Kemni na barong ti mai. Na tawa emositi hiko. Pasang bor kalau Gora não solimbula tu na pola ver que Roma que você tinha rua tinha indua. Au vamos suti kemuni na biokani. Ena buku ni nona lolombo boka bunga. Do sole na ba. Sole na ngamundo. Menundo isoro manrali menundo isoro boyalo. Boka biokani taga pola na sorboyango. Sorboyalo. Geba biokani taga kina sorboyango. Na nomu sorboyalo meloritigo nomu sorboyango. Seorang anti itu nak kau rasa wale itu nak tebita. Ada sini sulia buat kalau itu nak kau rawat wale. Di soba kue. Ono nan rau nak tirsi. Sini. Turun kena marama. Kemuni siapa pun bauta. Sama yang bokoi na nomu ipola pola dah. Sarawatan pula tahu mundu. Respond likewise. If you believe, Jesus, thank you. Nugu sulikan tu menangan sangamuli ni kue. O sorta levo tio no so. So ni kingo se levo. That's a response. We can't deny that. That's how you see God's love. If you say, I love you more, no, you're not showing it. Sakali chiko tirara. Wang ni bola tunggori. I've got my pay to was the be to be stuff. What you we are sitting me like. If you think he died for you, he's cheap, keep him. Na solikan na lotu va Kristo kenta sini vambota na ibobuli levo na non di tala sa akan dona katini. No. You give according to how you see that, how you value that. If you think that's worth one sagamoli, give one sagamoli. If you think it's more, give more. Baita you should do that. If you think kakabi ko, mositi ko, respond likewise. Turang, tigo na doon na suberan na luto ni kuha na na sige sudo na maramaran din ka silib. To sa kadi tigo na tal na pakading ni basoto sa ngulit apa. Turang ni buah. Mai. Ko biya zakaluto mas ko biya daw na mai. Respond to Islam. Lewi ke ningon, tabe tingo. Sabang bauta. And your response is, I don't know. Jesus, thank you. I'm just going this way. I'll wait. Sa kaviti ko nakalo. Lakuwa. He doesn't need your money. He just want to see how you respond. How you love him with your money. He doesn't need your money. If you're reading that you appreciate his love, amount doesn't matter. What matters is that you make a habit of giving because you love him. You're giving your life not because you want to go to heaven, no, because you love him. That going to heaven is already given it to you. Your response, parama.
sa senga ita ona sa sarava na kale usada kabra kalau kay tuninga bua was the bore saki sa senga tali ni wawa sa was the bore saki batay katul sa bakasama kasang ita kabra kalau be parama darong ada tunin na lesson din dai na posen bakalo tabi ke bakalo ngatangi tuna na kalau be parama o sana kay bakal ngatigig ni sa reda ni sa rere bakara kalau ni sa sinimburita kay doraka ni sa sinimburita kana kata lebi ko o sana kay bakal ngatigig tira kira marama. What's your response to God's revelation? Pango tongo sibango. It's up to you. The church can dictate what you give your life. So can you yourself, you look at that, you value that. If it's too great for you, response likewise. Okay, so tibio tal lunisere. Usah tim dabigo dalam bahasa ini boleh. Anyo cha rindu ang kena lulu pa binubara kasi mata ka kay saut dabigo. Yo kilo ni tasi rindu asulbio do tinigale. No mugori tarbalikina. Asa pa kena isa wana sinindu ang lulu una lako na ibangarayan doon na kamunanga yaw binaka mero birungudi metoto wataga na kaisulimay sinra ni sotibiyaw buniwa yaw gay patamborbuan doon kamunanga sinraw sendo sulibuan do biyaw doon tiginingel gay kinisong ang lulu binabole salah sayanga kaya tawti na bakasama and then raise the kaleb sa sulia and we look for the way to respond to that kindness. If you respond or not, you already have that. Kaya suliana no mumbula sesenga o saba mbula yoti ya kaya tao tinom bakasama para ida dona ka e binga niti kena dona mbula life to life sini life to kadar bichu wali seri dono seri talai tegitiko satada gitu be kemuni Kristus Yesus sai bau ko dudu nada no muni loloma kau tigina be kemuni Yesus andino kona katolik tigina Memburi takalin doraka. Cisu be kemuni nusakia. Kemuni amai mati meu lalang mai. Ya nai soro. Ya na lotu. Ya na kai solimbula. Nugu solimbula sa imbeleta. Me binaka kina nugu bupale cisu kila para masak pon ni kila ni na bakulongoti ko na kalu. Kalebu na sanitaro sa to ronga datingo. Eu sama lotu manda merani blessed kina no gubu vale wrong e para masangale blessed ko na koloni oto ya ko mai ni wasidi klato ko whether God will bless him or not. No, he did. Kendo ko masante kila na tawde ko ni talano ko na kanga sa sulia bataka bora klosa parita ki ko ya sa he respond to that and what God did to him ya sanga inona na kalo. Yes, God will bless us, but don't let that be the basis of your worship. Kuni yabu takika, yabu ni nonglotu, meron ni blessed kina, nanugubu pale. No, that's God's part. He said, "Come, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things I shall give it to you." Hana katuno chisu, lebi enderando tuno mibono although. Ona ai tuno chisu ni na nona ambeleti opatiau nona go rilebe bua o enda luika iko lotu tu indai sentirika na duma te ulame ke mai lotu merani vinaka kina no go vale me rawata kina no go job me te buli vinaka kina no go ngone wrong. We come to church because we love Him. We want to respond to His love and what He gives to you. Oh, tabaki sombo rabelevu. He will bless you. Tuna kalau be prama me vakanyo sa sini rerba na kalau sa sini mburitaga na kama be na lube bubiao au na gai vakal contigo au na gai wasa vakal contigo. Aroda, but don't let that be the basis of your worship. Sampai tini tu gubunaon. Sa vakri kendo binasar. Sa parolis talitigo i Australia wo. Di kebi ko telmanda. Davana yabu ni nom sokalo. Pangolele sumai, bakang nilila, pangolele talmai.
take ti sobu, take de dono. Na yabu ni nonda sokolou, sei koe na nonda via do lele su. Na ka sada kaba na kulo bi ko patakiao. That's the only basis of worship. Nothing else. Sina telindo na yabu nga sa pirita kitu na yabu sa data na mata ibale. Say Jesu Kristo na nona mai mate ena kaubelta. Yadri kalau na tamana kinulben na kinultam. Bakalon te weekend na bosa and the sangai ronga daras.